एन्या नखया छोले थिथि देवगन तेगु ख्वापा पिका हुइकेगु प्रमुख प्याख मध्ये छगु दि प्याख ख थुगु दि प्याख पाखे व्यक्तिया नामे दर्ता जुइ थुंगुगु दि प्याख गुठिया आगछे गुठिया नामे हया नवनिर्माण ज्यानहाना चंगु लस्ता शनिबार गोरखा जिल्ला चंगु मनकामना माइथा समय बोद्धे छागुदु थते समय बोद्धे छागु ज्याजोले बोटिका त छाम ए महानगरपालिका मेर विद्या सुन्दर साके दिप्याखन नेपादेया हे संस्कृति जुगु थासे नेपाय मूर्त अमूर्त कला संस्कृति संरक्षण व सम्वर्धन यागु फाला स्थानीय सरकार या जुगुनी दिप्याखया आगछ निर्माण यागु नीति ए महानगरपालिका पाखे माक्कु ग्वाली यागु प्रतिबद्धता पंगादिगुदु दिप्याख छौ किलागा ट्वाइ जगम के देवीय छौ संस्कृति जुरुङला व संस्कृति बचाया स्थानीय सरकार दायित्व ख अन जग्गा ठाउँ नामे बेरुङला अन यदि महानगरपालिका दैगमा लासा फकय उपभोक्ता समिति दैग्यो जुलासा पचा देव उपभोक्ता टेसन तयो यदि मखु उपभोक्ता सन त्यो त मफु महानगरपालिका दैगमा लासा फकय देव नगरपालिका तया महानगरपालिका दैगा बिउजे ओ दैग्यो लागि फक ड्राइङ डिजाइन जुरुङला अब यो खरिद प्रक्रिया गुबुटी हुने खरिद प्रक्रिया या उपभोक्ता मोडल हुने व सहल जचौँदो व सहल जुइ सारको ज्या न्याक्यो ग्रह या महानगरपालिका तयार रहन्छौँ वेको पिसा गयो ग्रह प्रस्ताव है व ग्रह ग्वालियर या महानगरपालिका तयार ज्या चुन्छौँ अथे दिप्याखया मु गुरु इन्द्र महर्जन दिप्याख हुइकेगु गुब्लेनिसे सुरु यागु खन लिखित इतिहास मधुसा थुगु प्याखने जुजु गुणकाम देव्य मे हालिमा आगु चलन दुगु थासे प्याखया ऐतिहासिक विषय धार्मिक महत्व बारे कना दिल नेहाली गुणको राजा नेहाली ब्याउई अनि त्यो प्याखा चाहिँ थोरै सालको सालका टाइममा खोज्ने त्यो प्याखा चाहिँ थान चाहिँ नार्जनले ल्याउने भए दियो खा हजुर नि उखुन नार्जन ल्याउन समय बटन आसन मनका मनठा ठाउँ त्यो ती प्याखा न बसा गया जानु अबले त्यसकै मामार प्याउ अबले थोप जो उपर जुगा तमा ठाउँ खम्बे गर्ने खम्बे कन्सन मार तमा रम भाषा देउन हजुर साबेन मसिन बा जन्त्र मलेका जिग राजदन छ ओहो तन्त्र गएन जिम बचा याको ठाउँमा उस पना चाहिँ सपना किन चाहिँ छ उ जबिङ गयो खा 28 छ जबिङ देगी या बिन जबिङ अलि एजिजन लाउने अबिङ ज्यादा हुने गागे थला डाबला चाहिँ जुसे का जे देखाछिन गाले देखाछिन चाहिँ अबले चाहिँ राजा रम ब्याउ या काल भएर बिन जाने त्यहाँ उयो त्यो जबिनमा कि या बिन जबिन त्यहाँ उयो त्यहाँ उयोलाई नर भयो पहिला ऊ साबे बस जानु बा अरे अभी अब अभी मोहनले थप्दा क्या अभी हटे जाउने गाडी अरे अभी मोहनले प्याखा देखिदियो प्याखा ठेकिया जम्ले जबिन जुम्ले सुसु ठाउँ अवस्था चाहिँ ओहो एकचोटि जमिन हो एकैछिन मिल्नु अब मान्नु छिर्छ मिल्छ गाडी अबे जम्ला थोडिया उडबुडी छिर्नु अझै त्यो नि दिउ न उडबुडी दिएको छ अथे दिप्याख छे नवनिर्माण इन्जिनियर मचराज महर्जन ठुगु छे नेपाल कलाकृति पिबैगु कथा उच्च नमुना या रूपे नवनिर्माण जुटेंगु न्याजागु ठुगु छे प्याख हुइकेगु प्रशिक्षण लिसे थिथि प्रयोजन या नीति छेलेगु थया दिल तो दिप्याख या दियो चाहिँ नितान्त नेपाल कलाकृति झल्केजु किसिम उच्च नमुना रूपे चाहिँ थो देखित नगुटु ठिकै चाहिँ थो विभिन्न छि नेपालको वास्तुकला है नि नेपाल वास्तविक वास्तुकला यो नमुना रूपे चाहिँ थो छिस देखित नगुटु ठिकै चाहिँ विशेष yana कलात्मक झाल ढोका त सियागु अले चाहिँ दक्षि अपायागु चाहिँ मेन मुख्य निर्माण ज्याछि निर्माण दुने चाहिँ छि देह एउटी आगन थायादु वो थायो चाहिँ छौ था चाहिँ निर्माण जी अन लिपाचुए चाहिँ छौ झिउ छौ विभिन्न ज्याझो या जुगुपति कल्चरल ज्याझो त सिनेकनी या जुगु थायो हल छौ चाहिँ निर्माण या तेनगु अन चाहिँ छौ झिगु थो दि प्याख व दि प्याख नाप सम्बन्धित नेपाल संस्कृति नाप सम्बन्धित छौ म्युजियम चाहिँ उके दुने देखिगु रहेको झिउ चाहिँ डिजाइन दु अन चाहिँ छौ आ दि प्याख देन्दस सिनेमागु प्याख सिनेगु बाजा सिनेगु ज्याझो या मागु दुले वो ज्याझो या उति छौ ट्रेनिङ हल लगा चाहिँ अन देखिगु दु अन चाहिँ अले दि प्याख यो छौ मुख्य रूपमा चाहिँ देगा छ चाहिँ दक्ष चाहिँ देखियो अवस्था छ
अथे दिप्याख प्रवर्धन लिसे संरक्षण समिति या दाभरि नरेन्द्र महर्जन दिप्याख या छे थगु नामे हैगु नीति निगु करोड तुगु व अझ थुगु छे नवनिर्माण या त आफ्नो बजेट मालिकले ए महानगरपालिका गुथिया ज श्रद्धालु व दातातेगु ग्वाली निदत्या दुने निर्माण या ज्या कोचाकेगु आजु तयागु थया दिल अथे दाभरि महर्जन आवेगु फागुन 19 गते दिप्याख या आगछे किला गतवाले जक्नी सोनेगु ज्याजो दुगु जानकारी न बियादिल चिसो चाहिँ ठो लागरी खला खर्च छाया चाहिँ चिसो कमसे कम 2 वर्ष चाहिँ 7-2 वर्षभित्र जुन छिटो बिरा सुन्न सके जुन कार्यकाल दु वेकन छौ टरु अभियान ख भिजन ख छि गुरबिरन छौ चाहिँ वेकन कार्यकालले चुनाव बुपाल व वाले डेमा त्यही कन्सेप्ट पनि छ त्यही ठय 8 वर्ष छ छिलेकी जुली चाहिँ नि छिउ चाहिँ नि त्यो छिन्याटे छिस 2 करोड उन्दा छ ठिकै छिस छिन्डेकी बेन चाहिँ नि सुन 300 बे चाहिँ नि पिलर सोय लागि वही मकु झा सोय लागि वही ख चिलुका सोय लागि वही ख छि तुना सोय लागि वही ख तोरण सोय लागि वही ख जुली चाहिँ नि चिसन देखबे चाहिँ सूक्ष्म रूपमै बुटी छि कलाकृति जाउपटी झाजी ट्या देखि जुली चाहिँ नि चिसन मोटामोटी छ 6 करोड लगे जिल्ला जिउ चाहिँ टार्गेट चाहिँ आउ ठो फागुन 2076 साल 11 महिना 19 गते ठ्याक्कै 11 बजे छिउ जग सुनि साइड समयबद्ध देखाएको ज्याजोले शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर प्रदेश ल्यातिन्य प्रदेश सभा दुज बसन्त मानन्दर ए महानगरपालिका या उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी अथार ओदय नाय नुच्छेकाजी महर्जन लगायत बोटी दुगु ख दिप्याख किलगत वाया जक संस्कृति मखुसे नेपाल देश हे संस्कृति ख उकी थुगु प्याख या संरक्षण व प्रवर्धन ची सकसिको दायित्व जुगुले ची सक्ष्या थबिन फु चागु कथा थुगु दिप्याख या आगछे नवनिर्माण यागु नीति ग्वाली या मागु खनेदु नेपालमण्डल टेलिभिजन या नीति क्यामेरा पर्सन गुणराज साकेली से टिभी जर्नलिस्ट राकेश खड्गी मनकामना गोर्खा।